Ngiyalibingelela ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Sikhangela usigaba 1. Engingathi nguphathi 1 wesihloko esikhuluma ngokuthi how can I know the future? Ngingazi njani kusasa yami? Abantu abaningi namhlanje millions and the millions of people they are worried ukuthi kathi planet Earth uzaqina ngani. Isoil erosion iyagebha umhlabathi abantu bayafa kuzala umkhuhlane omutsha kulezimpi izinto ziyonakala kukhulunywa ngabo ozone layer bayavutuka ilanga lizatshisa kungabi lempilo abantu they don't know what will happen but engikuthanda ngeBhayibheli uAmose 3 verse 7 Itona uNkulunkulu kasozenze lutho lapha emhlabeni angazange azise abantu ngabaprofeti enye into engumlando wabaprofeti engumlando wabachumayeli engumlando yabavangeli yikutshela abantu abaphila ku planet Earth mina lawe ukuthi umhlaba lo uzaphetha ngani so ke ngase ngidinga eBhayibhelini ukuthi kathi singakuthatha ngaphi lokho ngaze ngakuthola kwenye chapter ku chapter 2 kaDaniel lapho ngithole khona kuvezwa imvelaphi yomhlaba kuze kuyefika ekugcineni kwawo ungafunda incwadi kaDaniel othani ke ndiqoqele lilalele kuhle kuthiwa khona ngomnyaka wokubusa kwaNebukadnezari kudala khona lemuva ngo605 years ezazisela ukuthi uJesu enze njani azalwe kulapho waqalisa khona ukubusa ubaba lokuthiwa nguNebukadnezari uNebukadnezari engasondodanyana yayindoda yayibusa idolobho layo lali townhouse ile jura holende ukuya phezulu khona le ya isimangalisa then ububanzi bomduli inqola zaziphambana phezulu uNebukadnezari wayenothile idoor frame yeBabylon lapho ukubusa khona uNebukadnezari kwakuligolide iwindow frame was gold isiliva yayinto engalamsebenzi mhlawumbe yokwenza izitulo igolide lalinothi laliseBabylon laliveza umnotho weBabylon khangela manje then this man Nebukadnezari kuthiwa wavuka ekuseni ngelinye ilanga ehamba ekhangela iBabylon waseqalisa ukuzigqaja wathi look at my buildings wathi look at my people waqamba izinto eziningi waseqalisa ukuziqhenya wathi iBabylon lami leli nxa kulento ezondwa nguThixo ngumuntu othi umuzi wami lowo ngumuntu othi imoto yami leyi ngumuntu othi izinto zami lezi umhlaba lokugcwala kwawo kungokukaJehova ungabe unebusiness ungabe unezinto uzebolekiwe nguThixo yikho mhla sikulahla usiyengcwabeni nxa ulazi imoto ezingu10 ayikho ezaganyulwa kuthi ifakwe phezu kwengcwaba Now $1 million akula $10 ezangena ebhokisini isizathu siveza ukubana abathandekayo okomhlaba ngokukaNkulunkulu uthi yena uJobe ngeza ngize esiswini sika mama ngiyabuyela nginjalo uNebukadnezari wakhohlwa ukubana iBabylon kugoqela laye lomnotho konke kungokaJehova babusisiwe ababanjiswa izinto nguThixo lomnotho nguThixo abakwaziyo ukubana bakubolekwe nguThixo ibe sisithi iBhayibheli ngelinye ilanga ke ehamba phezulu esecabange ngokuthi iBabylon lami leli kambe liza kuma kuze kube isikhathi esinganani phela nxa kulento ehlupha ama president nxa kulento ehlupha ama minister nxa kulento ehlupha amadoda abusayo ukuthi kambe ngizabusa kuze kube nini uNebukadnezari kuteka umhlupha uNkulunkulu wasefuna ukumvezela ukubana Nebukadnezari ukubusa kasokwakho ukubusa ngokukaJesu wasemnika iphupho leliphupha ebusuku leliphupho lesafunda ngalo sisehla siyaphansi waphupha ke uNebukadnezari indaba esabekayo lapha phupha khona isithombe esingazake sibonakale esasilomutsho siqunyaqunyiwe ngendlela umhlaba ozabuswa ngawo Mana ngibale eBhayibhelini Daniel chapter 2 verse ngelika 1 ithona iBhayibheli
ngomnyaka wesibili wokubusa kwakhe uNebukadnezari waphupha amaphupho lomoya wakhe wakhathazeka waze waswela ubuthongo. Ithona ke kuvesi ngu2 iBhayibheli inkosi yasilaya ukuba kakubisha izanusi izangoma labathakathi lamakhaladiya ukuzokwenzani ukubana bezoyichasisela inkosi. Likhumbula ukuthi inkosi le yayivela ingazilutho ngoNkulunkulu, yayingakwazi ukuthi kuloNkulunkulu ophilayo, yayisiswela ukuthi izakwenzani ngoba uIsrayeli wayenjani bathandikayo, wayesethunjiwe esezihlalele. Vele uIsrayeli wayelingalancedo ngoba into kwakumele ayenze ikutshela umhlaba ukubana kawukhonza uNkulunkulu bani. So uThixo wasesithi nizasebenzisa uNebukadnezari iphupha azaliphupha eyinkosi engesaba uNkulunkulu engazi uNkulunkulu liza kuba lomutsho. Mana ngibale eBhayibhelini kaVesi ngu4 ithona amakhaladiya hathe enkosi ngesi-Aram inkosi iphila kuze kube nini nakusitshele iphupho thina sibe sesikutshela ingcazelo. uNkulunkulu wathi ngqukho lapho kangisadluli. uNkulunkulu ulethe iphupho kubani? Ulethe iphupho kuNebukadnezari. Injongo yakhe yekuzophakamisa uNkulunkulu. Phela liyakwathi uNkulunkulu uyazichumayelela lapha esekwenza wayesezichumayelela. uIsrayeli esevilapha esehlezi phansi uThixo wathi take over and they use Nebukadnezari ukubana aphuphe angaphupha abize izanusi abize izangoma ngoba abantu inhliziyo zabo zase zilandela izangoma zase zilandela izanusi zase zilandela inyanga. uThixo wathi no akuyenzi. Kumele babe kwathi kumele baconsulte kubani? Baconsulte kuNkulunkulu ngoba indaba kaNebukadnezari yokuconsulta ngekusasa wayengekho wrong. Wonke umuntu ulelungelo lokuconsulta but uconsulta kubani? Nxa ulohlupho uconsulta kubani? Nxa ufuna ukwazi kusasa uconsulta kubani? So indaba yeBhayibheli bathandekayo nxa ufuna ukwazi ukubana ngubani ozabusa uplanet Earth inye kuphela indaba ibhuku esingaconsulta kilo. This is the book iBhayibheli elingcwele. Khangela manje nxa ngihamba ngisiya phambili ibisisithi iBhayibheli batheze behlulekile ukumchasisela wasesithi nasendibulala. Then kokwenzakalayo uIsrayeli ethunjwa kwakunabafana abancanyanyana laba kwakunguShadrach, Meshach, Abednego laboDaniel. These guys babengama-teenager, they were so intelligent. Bathe bafika eBhabhilona bafika bahlanganiswa lezazi zeBhabhilona bahlanganiswa lezangoma zeBhabhilona then basebetshela ukuthi lani selingabanye bezazi zeBhabhilona. So lapha sebesiyabulawa ukuthi behlulekile ukuchazela uNebukadnezari ukuthi uphupheni. uDaniel wasekuzwa kwathi engakakuzwe ngifuna ukucina ngakho kuverse 10 ithona iBhayibheli amakhaladiya ayiphendula inkosi athi Nkosi hayi siyakuzwa uthi kumele sife labantu bethu kodwa kulento ikhohlwa yodwa kulento yodwa ngaziyo yipi ithona amakhaladiya ayiphendula inkosi athi akukho umuntu emhlabeni ongayitshela inkosi lokho ekufunayo ngoba kayikho inkosi enkulu lombuso lamandla okwabuza into enje esanuseni lesangomeni. Ezindlela bathi Nebukadnezari are not normal. Into leyo ibuzayo ayidinga ukubana ibuzwe inkosi enormal. You are not normal Nebukadnezari. Ithona iBhayibheli into enje kayibuzwe esangomeni bathandekayo indaba yokubuya kukaJesu ibuzwa eBhayibhelini. Indaba bathandekayo yokuthi kwahlulelwa kunini ibuzwa eBhayibhelini. Indaba yokuthi uplanet Earth uzaphetha ngani ibuzwa eBhayibhelini. Yekelani izangoma, yekelani abaprofeti bamanga, yekelani inyanga zikhuluma ngezinto zalokhali ngoba bangabalokhali. Labantu balokhali bazabezwa ngoba bekhuluma izinto zalokhali. Ungababuza ukuthi ubulawa yini baza kutshela ngoba umkhuhlane ngwalapha emhlabeni ngokaSathane. Kodwa ungababuza ukubana umhlaba lo uzaphetha ngani bathandikayo abasoze bafa bakwazi but buza kuJehova. Namhlanje kulolu suku ngifisa ukukhumbuza abantu ukuthi ake sibuzeni uJehova umhlaba lo uzaphetha ngani. Akuyi ngokuthi ucabangani but kuya ngokuthi iBhayibheli lithini. uJesu yeza bathandikayo ngiyalithanda lo Jesu uyalithanda. Ubani lo suku oluhle ngegama lenkosi yethu uJesu. Amen.